hariho amagambo nshobora kuvuga yibigaragaza imperuka washika muhirukananirwa kurya. Birahari bimwe tutazi. Hari nibyo, hari na systeme ya antikristo tugenderamwo nanje ubwanje nayisanzemo tutabizi. Ariko Imana ntizabituziza kubera kuko tutabizi. Yego. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana ngo mwirinde ba antikristo ngo bariho n'ubu baratangiye. Hariho amaensinye, hari ibimenyetso tugaragaza bigaragaza antikristo nibigaragaza abayiliminati, ariko twe tutabizi kandi tukabikora tutabizi kubera ko tutabizi nyine ntitubizi. Simbibabwira nzabibabwira tuzaterana kuwa kane ejo nzabibabwira ejo. Bimwe turahagarara hano tukabikora kubera kuko tutabizi ntitubizi. Hari ibyo twokora, hari inyigisho umuntu yakwigisha ukaba wogira ubwoba. Umugabo akwiriye gushaka undi mugabo, umugore akwiriye gushaka undi mugore. Hariho umugabo w'umupastori wa metodiste ufunze imyaka 25 ko yanze gushingira umuhungu n'umuhungu. Uwagize 25 ari muri gereza. Ndiko ndababwira ubwo baravuze muri yo nama y'abakardino bavuze ibintu 7 nababwiye kimwe abana mubigishe duruwa zabo. Icya kabiri, abapastori bakwiriye kuba barize theology ku buryo badakwiriye kuvuga ikindi kintu, bavuge theology, bareke kuvuga iby'umwuka kuko iby'imhemu birabableminga, birabakomeretsa. Iby'imhemu birabakomeretsa, iby'imhemu bibatera isesemi, iby'imhemu birabarya mu matwi, iby'imhemu birabarya mu mutima, iby'imhemu birabarya mu bwongo. Bivugire gusa bahagaze, bareke kuvuga iby'imhemu. Icya gatatu, baravuze ngo mwigisha abantu mubabwire ko twagiriwe ubuntu. Amubwira tuburero tugira duhangane n'Imana. Kuravuga tugiye guhangana n'Imana. Jewe sinemerewe guhonyora hariya ntubizi, ariko nje mwarangiza umudiyakoni protocole ndaguma hajya ku muryango. Wewe genda kuri podium, genda kuri podium. Twibutse Imana ishikanwa ryanje, tuyibwire ngo aya mafaranga imbangiye inshuro zirenga 30 muri Dubai, ariko warambwiye ngo nkubakire Alex azonyubakira. None wamwishe wamana we, ndabizi kutazuhemuka. Wewe ndumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma none wewe ndujuhemuka kandi ndukoze isoni. Hallelujah. Hallelujah. Nongeye kuba ikaze. Imana mwinjira bahezagire. Nataka niulize, kuna mtu ambaye hasikii Kirundi? Wala sisi sote tunasikia Kirundi. Labda kuko mtu mwenyewe hasikii Kirundi, inaweza wezekana. Kama huko unaweza kupandisha mkono ili tukuone. Hausikii? Oh my God. Kawonye mukozi w'Imana. Kuna mwingine tafadhali anaweza kupandisha mkono? Ni huyo mmoja. Na waza pastor hivi anaweza akamsaidie. Abaririmbyi bacu Imana ibahezagire. Ni munyemerere tubakomera amashi bakoze. Mucuraranzi wacu Imana iguhezagire, ni mumukomera amashi umukozi w'Imana.
igikorwa ciza muzamushimire byaba byiza cyane. Okay, umuntu nakora igikorwa ciza cyose tuzamushimire. Papa wacuranze neza, Imana iguheze umugisha. Abaririmbyi bacu mwaririmbye neza, abaririmbyi bacu mwaririmbye neza, Imana ibahezagire. Tubahaye ikaze, ndabahaye ikaze mwese. Ndabona mwiteguye kwiga, muriteguye kwiga gose. Abiteguye kwiga bazamura ibiganza byabo turebe. Amen. Okay, Imana ibaheze umugisha. Turiga rero. Nindatanga haleluya suko ntanezerewe. Sinshaka kubashusha ariko ndashaka kubigisha. Amen. Ureke mbabwire izi nyigisho ni hakeya uzazisanga. Nakunze repentance. Imana ibaheze umugisha. Repentance ni itorero ryiza, ni ishengero ririko rigisha abantu kuja mu ijuru. Dufite ibibazo. Nagiye ahantu mwivuga butumwa bamare gushika bishop w'ishengero ambwira ibintu bitatu. Yari inshuti yanje cyane ni n'abazina yanje. Arambwira ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza kandi ndabizi ko muhira ukeneye amahera. Nari nkiba kumutakura. Ndabizi ko ukeneye amahera yo gusubirana inyuma. Nari hanze yo gusubirana inyuma kandi koko nari ndayakeneye. Rero hari umugore wicara ahantu ndaje kugusinyara, umuhanurire gutya na gutya na gutya na gutya, araguheza amahera. Naguheza amahera urafataya uyampe hanyuma nawe utwara yandi. Hari undi mugabo nawe yambaye uku niwe mugwiza tunga mfitse, umuhanurira ya magambo naya ni waheza ndabizi neza ko uri buronka amahera. Kandi yari menshi ga, yari nka parcelle ishobora, nari kugura parcelle, nari kuva hari yangura parcelle nkubaka. Ngeze muri hoteli nijoro ngiye gusenga, Imana irambwira ngo ico nkubwira kuvuga ari cyo uvuga. Ntuvuge ico nta umve nije. Niba waje kumvugira ndi Imana ari nje uvugira, ureke kuvuga iby'abantu. Uyu munsi uyu mugoroba ndagira ngo twige ko turiga hejuru y'ibihe by'imperuka, sibyo? Twavuze imbaraga z'ibihe, tuvuga ibihe by'imperuka. Uyu munsi turaganira ku mwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Niyo teme. Umwuka, impwemu y'abavugishwa b'ibinyoma n'abavugishwa b'ibinyoma ni bibiri. Kandi sivyo gayeme nukuri kwa Mungu ndasubiramo. Nofuma mvuga bukeya ariko kumva. Kandi izi nyigisho ndi kwigisha musengere cyane, kuko iyo ndiko ndazigisha ndaterwa. Nshobora no gupfa umwanya wari wo wose, kuko turamena amabanga ya Satani. Kandi aha hanze tufite wishari by'abitwa abakozi b'Imana, kubera kuko turamena amabanga yabo. Narabwiye Imana ndi ndashaka umuduga. Imana irambwira ngo ntiyaragera kuronka umuduga, banza umvugire. Ariko nasanze, kuko Imana yarambwiye ngo abayifise bose siko yavuye kuri jewe. Rero ndagira ngo munyemerere tuganire ijambo ry'Imana ry'ukuri, tuvuga ukuri. Murazi gituma itorero ry'Imana ritari persecuté, ridahaye ritotezwa, nuko tutavuga ukuri. Tugomba ngo shitani dukomera amashi. Nukankomera amashi shitani we, nzokumenera amabanga mu izina rya Yesu. Hari inyigisho kuri
teoloji bita eschatology. Inyigisho za eschatology ni inyigisho z'imperuka. Izo nyigisho abapastori banone ntibari mu kuzigisha, kuko tuzigishe no gutura ntibatura bamwe. Kandi nje narize teology, nari kubabwira imbaraga z'Imana, nkababwira gukomera kw'Imana, nkababwira n'ubukomezi bw'amahera mukayampa, ariko simbavuza ubugombe bw'Imana, mbambuza ubugombe bwanje. Ni byiza rero ko mvuga ubugombe bw'Imana kuruta kuvuga ubugombe bw'abantu. Dukomere umushumba wacu amashi tumwiyegereza. Ayo mashi yaraye Imana. Dukomere umushumba amashi. Haleluya. Umuntu yambwiye ngo mwitavye amakoraniro y'uyu munsi cyane. Reka mbakomera amashi kubera ko mwitavye amakoraniro cyane. Jewe mbakomera amashi. Imana iheze umugisha. Mu gitondo umuntu yampamagaye ambwira ubuhanuzi. Ambwira ivy'Imana yamuhereseho kuri jewe. Ejo nshaka kuva muri hotel ahantu narindi, Imana yaranse. Biranga konsohoka. Kumbe hari umugambi wa Satani. Umwana arambwira ati none tuje gufungura, genda ufungure. Je simfungura. Ndaguma muri hotel ndasenga. None mu gitondo umukozi w'Imana arampamagara arambwira ati hari Imana yanyeretse ibi n'ibi. Nico cyatumye ndasohoka. Imana ni nziza. Iyo duha twigisha inyigisho za eschatology, inyigisho z'imperuka, kubera Satani atabikunda, bituma adugaba kw'ibitero. Hari n'igihe nzibwiriza nashika muhira nasuhuza madame akanyihorera, kandi madame wanje arankunda, tumaranye imyaka 31. Ndamubwiye Yesu ashimwe akanyihorera. None wabuze imboga, wabuze ubufu, wabuze iki? Ngo ndumva ndashaka kukwishura. Namubwira none bimeze gute? Dusenge. Nasenga akambwira ati ndakize. Numvaga mfite ikintu umenga sinshaka kukuvugisha, sinzi, numva nshaka no ryama ntunamvugishe. Nasenga akaba muzima. Kavuga nti hari inyigisho, hari ibanga namenye rya Satani. Reka mbabwire ubuvugishwa bw'ibinyoma n'abavugishwa b'ibinyoma. Hari ubuvugishwa bw'ibinyoma, hakaba n'abavugishwa b'ibinyoma. Kandi abo bose bari mu ishengero ry'Imana, bari mu gihugu, bari hanze y'igihugu, nabo dukorana, nabo duhura nabo, nabo tugendana nabo, nabo dusengana, naho tugendera mu byumba by'amasengesho, nabo duhurira nabo ku misozi. Kandi uwo mwuka warakwiriye isi yose. Mu mwaka wa 76 umugabo w'umupadiri yarereswe, yerekwa imyuka mibi izahava itera ishengero ry'Imana. Amaze kubyerekwa aravuga ngo nabigenza nde aya magambo ninyavuga ko nshobora no gupfa. Muri we atekereje ayo magambo, aza kwireturuva agomba kuyavuga byanga byakunda. Agenda ayabwira padiri mukuru. Ayamubwiye padiri mukuru aramubwira ngo aya magambo ndumva wamaze kugira umwuka wo kugumuka, urumugumutsi. Araceceka. Muri 87 ya magambo aragaruka, yandika igitabo. Aravuga ngo sinyavuga, reka nandika igitabo. Ngo yabonye amapepo, abadaimoni basoka ikuzimu boherezwa kwisi,
kandi ngo baratumwa ngo bagende buri muntu wese uri ku isi akoregwe deployment. Donc bamutumeho umudayimoni wo kumugerageza no kumuza amahoro no kumujana mu bimosha nabi, yaba ari umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa cyangwa umupapa cyangwa umumama. Kandi hasukwa abadayimoni bo mu ngere zose. Abo badayimoni bo mu ngere zose rero ngo bagende bishushanye n'abantu, binjire mu ishengero, kandi nibamara gushika mu ishengero abantu nibumva ijambo ry'Imana bafata igitiyo ayasuka ku wundi, ayasuka uwo ni naka bamuvuze bashaho, uriya bamuvuze bashaho, uriya baramuvuze. Nigeze mvuga ubutumwa bwiza ngo ngera ahantu nsohotse umukecuru mwaranyegera arambwira ngo daye we ngo wakoze ngo Imana iguhezagire. Uriya mukazana wanje wamumbwiriye nuko atumva. Hanyuma ari hehe birya vyose wavuga nukuri kwa Mungu atari we wari kubwira. Hanyuma iminsi ibiri iheze umukazana we wa anzanira ituro arambwira ngo mabukwe nuko nyine shitani yamufunze ibiti mu matwi, ariko mugabo wari wagerageje kumubwira. Ese ndi hano kubwira umuntu uri kuja mu ijuru. Ndashaka kukubwira ukuri k'umuntu uri kuja mu ijuru. Matayo 24, Matayo 24:24. Twihute mu ijambo ry'Imana turebe abavugishwa b'ibinyoma. Abavugishwa b'ibinyoma, umwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma n'abavugishwa b'ibinyoma bari hose. Yes. Soma mukozi w'Imana. Turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Yego papa. Ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yego. Buri nakane aravuga ngo kuko hazokwanduka abigira Kristo. Yego. Nabigira abavugishwa n'Imana. Aba hazokwanduka abigira Kristo. Ko mudasubiza abigira Kristo. Be mu Burundi ntibaraduka. Bariho. Baraje. Umunsi umwe nagiye muri sentare. Je uyuhagaze hano i Burundi. Ndabivuga vyose. Nitobowe. Yego ndabivuga n'ukuri kwa Mungu. Sinibuka niba twarajanye na Pastor Yves cyangwa nimba ari mwarimu Emmanuel. Tuja muri sentare. Hariya muri ville. Hari umugabo twabana mu Ngagara yagiye kuburana. Naho ndamwumva. Sindamuvuga izina. Ndamuvugira iki? Ndagiye kuburana. Hanyuma umujije aramubaza ngo mbe Yosuwa ngo we uri Imana? Ko bambwira ngo uri Imana, uriyo cyangwa nturiyo? Aravuga ngo ndakwishure. Twese turavuga ngo ego. Aravuga ngo ndiyo. Uri Imana? Ndiyo. Tumuntu urahara ararinda n'ukuri kwa Mungu. Yari yambaye ntuze abakosi y'umweru sinzayibagirwa. Mujije acafata marineti ayagira gutya. Oya mbarira ngo yagoye mumwitande. Bati ni musenyeri. Oya bivuge mu Kirundi. Bivuge nawe mu Kirundi. Aca bamwita gute mama? Musenyeri mu Kirundi bamwita gute? Bivuge Musenyeri bamwita umwungere? Jamais de la vie. Monseigneur mu Gifaransa basi. Monseigneur. Mu Giswahili ngo ni Imana. Monseigneur, Imana yanje. Si Imana, ni Imana yanje. Monseigneur. Ngo amara aravuga ngo none ko ngo yagoye mu mwita gutyo njewe kubera iki ntari Imana? Tuvuze induru totiya yarabitoye bashaho. Erega yabitoye. Kuko mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaduka
abiyita baziyita Kristo bazaba bafite umwuka wo kwiyita Imana. Hari umugabo bita Mukungubira ahantu hitwa Ikalemi muri 94 nari ku ishuri tugiye Lubumbashi kuri universite. Aratubwira ngo kuwa kane nzoduga nja mu ijuru muzaze mwese. Natwe abanyeshuri twaragiye uwo mugabo Mukungubira tuja kumureba. Arurira igiti ngo agereriya hejuru ati nimwe nkabashiramwe akaririmbo twumve. Hari korari y'abantu nka 600 bararirimba, umugabo araguruka tumubonera hejuru, ico bita emeteur urukuruzi iramukurura, aravunagurika. Sinzi ko akibaho, mugabo yaravunaguritse uwo mugabo basha. Kandi twari tuzi ko agenda mu ijuru nawe. Komeza usome. Bagakora ibimenyetso bihambaye. Bazakora ibimenyetso bigize gute? Bihambaye n'ibitangaza. Ego. Kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Ayiwe. Mana we. Kugira ngo bazimize n'abatoranyijwe n'ivyashoboka. Mugabo ntibizashoboka. Ako Bibiliya y'ikirundi muzayikundi. Ikinyarwanda siko kivuga. Murumva ko kandi subira mwako kandi uvuze. Bagakora ibimenyetso shoboka. Basimize n'abagize gute? N'abatoranijwe. Mugabo nivyagira gute? Bizashoboka. Ntibizashoboka. Bwira mugenzi wawe ngo ntibizashoboka. Tureba batoranyijwe batange haleluya mu izina rya Yesu. Bega ni yihe objectif ituma twiga ibihe by'iherezo bidufasha iki? Ni yihe mpamvu tuvuga kubavugishwa b'ibinyoma no kuza no mu isengero no kuguma muhira no kugira gute? Hari umugabo arazigishije umunsi umwe Nairobi, umugabo umwe arambwira ati nari mfite projet kurongora none ngiye kureba igikecuru tubana basi cyo kwifashisha iminsi mikeya kugira ngo Yesu aze. Oya, Yesu azoza abantu barima, Yesu aza abantu bakora akazi, Yesu aza abantu bakora mariage, Yesu ibyo ni bisanzwe. Ni muhumure ariko tumenye ko turi mu bihe bya nyuma. Abavugishwa b'ibinyoma ni bandi. Tuzabamenya gute ko bavuga Yesu, bitwikira Yesu, basenga iminsi yose, tubasanga ku misozi, tubasanga mu rusengero, tubasanga mu muhanda, tubasanga muri bise, tubasanga ku kazi? Tuzabigenza gute? Icyambere kubwira Imana ikaduheza ubwenge bwo kubibamo. Mu minsi ishize muri Afrika du Sud bakoze inama y'abakaridino y'abasenyeri b'Anglikane cyane ba Katolike n'abakristo. Aba benshi bitwa ba musenyeri. Mu Burundi nta wari uriyo ariko mu Rwanda yarahari. Hari umusenyeri wo mu Rwanda wari uhari. Bisanga mu nama y'abakaridino bavuye ku isi ngo naba ma église de réveil, amashengero y'ububyutsi, ngo bamare gushika bari bafite amagambo 5 yo kwiga. Ijambo rya mbere bariko biga ngo ese twebwe nk'abakristo niki dufashije isi kuri none? Dufashe isi iki
kuri uyu munsi. Ijambo rya kabiri, ese Bibiliya ko imaze imyaka myinshi nta kuntu twayivugurura, hakabaho amaterme ari euphemisme yorohera amatwi, atababarira, atababaza abantu cyane. Ko murumva bene data? Ikindi kandi twagerageza gute kugira ngo ishengero ry'Imana ribe rimwe ku isi? Yari inama igira gatatu. Icya gatatu, ese abana bacu twabarera gute? Ko twebwe twariye mu byaro, Igitega na Kayanza na Bubanza no mu Cibitoki, ni gute twebwe twazamura imitekerereze y'abana bacu? Abana bacu bakaja ku ishuri, bakiga, bakamenya ubwenge, batameze nka ba nyina, batameze nka base. Icya kane, ese buriya abantu iyo bavuga ubutumwa basakuza, bavuga hejuru, bari abantu baba barize cyangwa ntibize? Bari abantu n'aba intellectuel cyangwa se aba intellectuel? Icya gatanu, bariko biga, baravuze ngo ese nta kuntu twohindura methodologie d'enseignement, tugahindura uburyo bwo kwigisha mu ishengero, batiriwe biruka bari abantu n'amagoti n'amamoshware y'amafuti, birirwa badusaranye. Ngira bari babonye umupasiteri wanyu bashaka, bamubonye yasaze yirukanse yafukamye, bati biriya bintu biranshisha. Icyambere, mwumve, icyambere baravuze, banzuye ko bakwiriye, ngiye kubaheza icyegeranyo cy'inama, bakwiriye gukora ikintu cyambere, bakwiriye gushaka uburyo bavugurura Bibiliya ikavugururwa. Ego vraiment ibindi bitabo birahinduka, za anthropologie ibiki n'ibiki birahinduka, ariko abantu bakwiriye guhindura. Habe n'ibifaransa byarahindutse, bagenda bahindura, sibyo? Sibyo, hari amaterme amwe y'ibifaransa bavuga ko yabaye afite validité, yararangiye, babihindure nabyo. Erega isi nayo kiratera imbere kameme, za na za français courant bahindure kandi bagira amagambo kameme yoroheje. Murumva abo nabaduhagarariye ga mu idini. Ikindi kandi reka nihute cyane cyane mushira ubwenge bwanyu n'ubushobozi bwanyu mu bana. Abana mubigishe za computer mu mashuri, ni mumara mufite objectif yo kubigisha ibintu bitatu abana banyu. Icyambere, bige gukora research y'amaprono yo mu buryo bwose, kugira ngo nibarongogwa ntibaze batungurwe n'ibintu bya, ndabivuga byose siko bimeze mu nyiyangari, ndabivuga bamenye neza uburyo ki bakora imbonana mpuzabitsina mu mazu, abana batazosenya. Kandi ibe duruwa yabo, umwana nashaka kureba filime ashaka muhira ayirebe ku mugaragaro. Hari igihugu kimwe muri ibi bihugu byacu z'ububanyi, umwana aherutse gushira filime muri salo, nyina na se baraza basanga karayireba, nyina yifata mu maso, ise atora igiti aramukubita, ahamagara polisi, bamuciriye imyaka 15 muri gereza. Wahohotoye uburenganzira bw'umwana, droit des enfants, droit de l'enfant, uburenganzira bw'abana. Ego yaraburanye, aburana n'ababuranira baminere. Hariho abavoka baburanira baminere ku maduruwa yabo.
iki gihugu ntimuzi agaciro kacu, iki gihugu ntimuzi agaciro kacu. Mwebwe mufite abantu bababwira ngo muvuge ubutumwa musenge. Hari ahantu bosanga igihangare nk'iki bakagikorera Joseph, bakakimukorera ati twara muhira twara nehaya, igihangare kimeze gutya musenga bigakunda. Muzapfukame musengera igihugu cyanyu, nimushaka muzagikunda. Roi de l'enfant ayo ibyo ko birinjizwa mu ma institution, ko birinjizwa mu bihugu, mu ma constitution y'ibihugu. Ibyo bintu ko birinjira muri constitution y'igihugu ngo habeho agateka k'abana. Abadepite wenda niba hari umudepite uri muno, nimba mwebwe mutarabigeraho, hari ahandi bihaye bigera agateka k'abana. Erega abana nabo bakwiriye kugira ijambo, erega abana nabo bakwiriye gufashwa, erega abana nabo bakwiriye kugenda neza, erega abana nabo bakwiriye kureba filime bagomba. Ubu ngubu hari ahantu bokubwira ngo pima unkore ko gira mpamagare polisi zikujana. Icyaga tatu bize banzuye baravuze ngo aya mashengero atubatse neza, aya mashengero adafite soundproof. Soundproof ni ibintu bifata amajwi akareka gusakuza, barasakuriza abantu. Ibyo biraviole droit de l'homme. Ibyo navyo ibi vyuma vyabo babigabanye ku buryo babifatira amajwi. Kameme avuge ibyo. Ikindi kandi mbere yuko abwiriza apresente diplome yiwe. None gaye Yesu haraho yatanze diplome yiwe. Umwami dukorera ntakangwa n'amashuri, umwami dukorera ikimukanga abantu bari barize nk'abafarisayo. Niko Pawulo yaravuze ngo ndi umufarisayo w'abafarisayo, ndi umuyuda w'abayuda. Ariko ubu ngubu nguzoza uja kubwiriza akwiriye kuba yarize theology. Uza abantu bapototse bize theology. Njewe abo twiganye muri lisansi ya nyuma, umwe afite abagore babiri kandi arayidefanda, akakubwira ati none Dawidi yarafite bangahe, mbega Salomo yarafise bangahe. Tibagira umwuka w'Imana. Ikitwigisha cya mbere ni mpwemu y'Imana, niwe twahawe nk'umwarimu twigisha. Ariko nabigisha b'ibinyoma barimo bakora ibazi ngo kuzobwirwa. Hariho abantu bashobora kukubwira Bibiliya akagusomera ibyanditswe, abantu batariko biga ijambo ry'Imana ngo musenge Imana ibaheze ubwenge. Umve nkubwire, niwumva utavyumva mu ijambo ry'Imana byiza, ntugahangane nawe uzamuhunge. Hakuhangana nawe utabishoboye uzamuhunge. Nagiye Kanyarira nsanga umugore umwe ariko ararira yikoreye amaboko mwiza, nikidada yangu yari yasize imodoka iri hepfo, arambwira ngo je regrette beaucoup, ngo kumva ko Alphonse atari umugabo wanje kweli. C'est vrai, warampeni bigenze bite Alphonse? Nataye uriya mwanya wanje tubyarana abana batatu atari w'Imana yampaye, kandi nanje narabibonye. Hari n'umunsi yankubise ikofi, umushenzi umuhanuzi yamuhanuriye aramubwira ngo chloroquine paracetamol, kandi bene bariya yaje kuvugishwa mbere yuko aje kukubwira. Reka mabwiye, reka mabwiye bavugishwa b'ibinyoma, kandi abo bavugishwa b'ibinyoma azogukanga, azabanza gukange akore demonstration. Mwana wanje Imana iravuze, agahinda nkijya ndege uri kurahindusha hehe. Reka guhinda, Imana ntigira iterabwoba.
Imana ntabutera bwo bigira. Ni buryo neza bwa fetishere bw'abarozi. Abarozi nibo babanza kugira ngo sinagiye mu bafumu. Urabibona biriya bintu. Mwana wanje nawe ugata ngo sa akabanza kareba ingene uzitwara. Uranyumvaga mwana wanje. Mwana wanje uranyumva. Sa ndakumva muvyeyi. Muvyeyi wa hehe? Kufa. Haguruka mushumba. Bivugwagaze cyangwa baguheze mikrofone ntacu. Nibaguhe mikrofone bivuge turi mu ishuri. Nibi dukunda komera Imana yacu ashimiye cyane. Yego nivyo. Nushaka kuvuge wicaye papa ntacu. Nta kibazo. Twajyanye n'umupasiteri gusenga. Aho nta meta yari yambaye alliance ya mariage. Yego. Mugabo yarafise abana 4. Nkuko je watayo niyambariye. Bamubonye umuntu aja mu mpemu yirabura niko ndayita. Aravugishwa aravuga ngo Imana iguhaye mariage yihuse. Yego kabisa. Bene zo zirihuta ntiziza zitonze. Yihuse ngo kandi ngo umugore mwiza avuye ku Mana. Nawe arahora. Atarabandanya asimbira kuri jewe wacavuga ngo nawe ngo mbonye Imana iguhaye ikinga. Imodoka nari ndayisize hajya cyanda kebe ati pum mu izina rya Yesu iguye ku modoka insubije kuyikinga. Imukura ku modoka imujana kwikinga. Umve mbabwire abavugishwa b'ibinyoma bareba apparence physique. Abantu bato ngaba baragowe. Baca bamureba akabona ati nzara yarakwishe. Imana irakugaburiye mwana wanje. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutindi arota ibyo ababaye. Imana irakugaburiye mwana. Naho bakareba ikigabo kimeze nka jewe ngo wewe ngo Imana iguhaye indi modoka. Utagira ni kinga uriya ni wafise imodoka. Mwirinde abavugishwa b'ibinyoma. Kandi reka mbabwire uwo mumama nasanze yavuze bigenze gute Alphonse seye ninde itonde mama bigenze bitataya niki ati no kungubise kofu yarari nkubise ninde muzobana taza ni utarari gukubita azakubwira ijambo rikubabaza kuko murabana izibana nizo zikomanya amahembe c'est normal kugira ngo ndamukize twagiranye amasaha 8 atavyumva ndarakara ndamubwira uwo muntu yaguhanuriye gucyo ninde agahungu gatoya kari nka juste tiwe vayo hano kandi kari igumiraho mwana waje igumiraho kandi kari kamuhanuriye nitera bwo baginshi sanga kakumitsa abantu ko karabahanura ati uriya ati numuvugishwa gitangaza nanje ndagenda ngo mare gushika yarandevye iyo nambaye neza ndabegwa nanje nanagiye sinja ku musozi ntambaye neza nubwo hari imbeho njani yaranje ariko kameme nkambara nyine yo nshitse ambonye arandeba aca yerekera ku bandi ntimanurira nanje ngwino mbwira ukuntu uriya mugore twari batatu n'uwo mugore mbwira ukuntu uyu mugore atari mu Alphonse sinamuzi urabimbwira neza cange ngukubite umvesha ndabikwereka jewe je nitwa Ntagonera Willy uranzi atoya sinkuzi boss uzuwo ndiwe ati nukuri kwa Mungu simuzi vuga iyo Mana yavuze uzane n'ibimenyetso ubunona bitabaye gutyo ndakwihanira barababwiye gusenya ingo z'abandi arambwira ngo mama ngo mbabarira mama kubabarire wa mu mama arikanga ntoya ibyo kukubaba akubabarira iki aterega ndabesha ati nariko besha vraiment nafuye kwivugira ariko nawe mama ariko mu mama yari yavuye aho byarangiye kuko yari yagiye gusengera umugabo bari bagize gatatu umugabo yasaze ngo bagurisha inzu
ngo bagurishe n'amamodoka bashaka uburyo baje i Burayi, kandi umugore ari we wamwinjije muri iyo politiki, umugabo ataranabishakaga. Noneho umugabo akayigurisha, none yagara hagati baje kubaha amahera akabivamo. Aravuga ati ariko uyu mugabo azabyumva gute mana yanjye? Ngo ashika ati yo aterega si n'umugabo wawe abavugishwa n'ibinyoma bamyeho kuva kera. Soma gutegeka kwa kabiri, gusubira mu byagezwe, gusubira mu byagezwe. Erega hari bimwe bavuga bikaba iby'ukuri. Gusubira mu byagezwe 13 umurongo wa mbere. Deutéronome 13 verset 1 2. Ngo wa mbere. Ego. Ivy'abakwegera abandi kubibwirwamana. Ego. Muri mwebwe nihanduka umuvugishwa canke umuronsi akabaha ikimenyamenya canke akababarira igitangaza. Ego. Ico kimenyamenya canke ico gitangaza kigashika, ico yabariye ati nicashika tuze tugendanire izindi mana. Ego. Soma neza, soma ikirundi neza, soma. Ico kimenyamenya canke ico gitangaza kigashika, Ico kimenyamenya c'ico gitangaza kigashika, ico yababariye, ico uwo muvugishwa yababariye ati nicashika tuze tugendanire izindi mana. Nicashika tureke kugendanira imana y'ukuri, tuze tugendanire izindi mana zitari imana y'ukuri, hanyuma tusabe izo mana aho gusaba imana yo mu ijuru. Kandi ari imana mutigeze kumenya. Ntimuze mwemere amagambo y'uwo muvugishwa canke y'uwo murosi, kuko uhoraho imana yanyu azoba abagerageza ngo amenye yuko mukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Mutegere, abavugishwa b'ibinyoma hari bimwe bashobora kuvugishwa bahereye kuri 6e essence, bahereye ku bitekerezo byabo. Ubu nyine hari systeme yo kwigisha abantu kuvugishwa, bakigisha abantu ingene bavugishwa, babarangira uburyo ki umuntu avugishwa areba umuntu akamusoma ibimurimo kandi akabikoresha ibinyamareba atari mpwemu w'Imana yabivuze. Icya kabiri, babikoresha kugira ngo babashe kumenya neza ko babakuye ku Mana babashize ku mana zabo. Uwo musore yavuye aho apfukamye, umumama asubira mu rugo yihana ku mugabo, aramubwira ngo nanasabye divorce byarangiye. Yarambwiye ngo ntazosubira ku musozi ngo keretse tujanye. Jewe nije nzira no kuri se barakubeshe, genda uzosenge. Atoya atubu umuntu atsigaye atangira kwishikura ati ngahumura ijisho rimwe nkamuraba ati uyu ntaje nka wa musore. Ubundi umuntu ndatinya ishamba nk'ico bahuriyeyo. Abavugishwa b'ibinyoma, umwuka w'ibinyoma waje kubera iki? Number 1, waje kugira ngo uvangire abakozi b'Imana bukuri. Wacanditse? Uwo mwuka w'ibinyoma waje kugira ngo uvangire abakozi b'Imana bukuri. Natangira kuvugishwa avuga ati mbe tuzobamenya gutega bashaka. Ubu ngubu presque twese turi abataperi. Abataperi murumva icyaco? Turabatubuzi. Turabesha. Turababesha. Nabukuri, nabinyoma byaratuvanze. Kubera iki? Kubera abo twamaze guhura ndabo benshi. Reka mabwire, mu itorero ry'Imana hariho abantu bo mu buryo 10 bafite ibikomere 10.
inyigisho zazigenda zikwega byinshi. Ibikomere 10 by'abantu dutuye nabo mu ishengero. Abambere ni abantu bakomerekeye mu ishengero ry'Imana, bakomeretswa n'abitwa abakozi b'Imana, babakorera ibibi bigatuma banga ishengero ry'Imana. Twebwe nje nizi ibintu za counseling narabyobiye. Nigeze mbona umuntu azarira cyane, arambwira ngo uwitwa runaka yaransambanyije inshuro nyinshi. Kubera iki? Dufite abantu barimo bagurisha amavuta ntibaraza hano mwebwe ntabo muzi, bari muri Tanzania na hariya hirya mu Rwanda no mu Uganda no muri Kenya n'ahandi. Bahaye bagurisha amavuta si mabi, Bibiliya irabivuga ko, ariko kugira ngo batwinjiremo ibo barabikora bakaexagere, bagakora ibitari byo. Ibaze kubwira umwana w'umukobwa cyangwa igitsina gore ngo Imana yambwiye ngo ngusiga amavuta umubiri wose kuri impuzu, hanyuma kubera ubwana nyine agacakura zose ngo bagiye kumusiga amavuta. Ngo iyo ni deliverance. Mwebwe ntibaragera ino yeme ko mucanye maremare, mwacanye maremare umenga hari uwo nkoza ahantu barakuhagije amavuta gasha. Hari n'abandi bajana koza. Njyewe hari uwo nabatije basubiye kubatiza, kandi baramubwira ngo uje muri piscine wambuye zose tuzogenda turi babiri. Apanga abantu bo kuri reception bashinzwe piscine, arababwira ngo mumbabarire njyewe nazanye madame kameme dushaka kwinezeza muri piscine, ati ngira ndakubatiza. Uriya akagira ngo ni deliverance, kuri reception bakagira ngo ni madame we, kumbe bari mu bindi. Reka babwire nimara zitahire Imana itazabimbaza. Babwire bene data, aha hanze hari abataperi. Bwira mugenzi wawe ngo wirinde abahanuzi b'ibinyoma, irinda abataperi. Ariko uzi kwamburira umugabo utari wawe ubusa ngo karakukorera deliverance. Deliverance si mu mubiri, deliverance ni mu mwuka. Ntabwo ari mu mubiri, ahubwo ni mu mpemu. Dufite abandi bahagurutse buzuye umwuka w'abadayimoni kugira ngo baducange. Uwuzuye umwuka w'ukuri bagaca bamugira umwanzi, hanyuma bakamwandika. Ibo bafite ubushobozi bwo kumwandikaho no kumuvugaho no kumubeshera no kumupibiriya mu buryo butari bwo kumwangisha abantu, nta kindi. Nababwiye ngo icyo gihe nari muri icyo gihugu ndimo mvuga ubutumwa, yarambwiye ngo ntukore kucaha. Uyu muntu yambwiye ngo sinkore kucaha. Abambwiye ngo gikubite n'inyundo nini, ntugikubite n'akanyundo gato, ugikubite n'inyundo nini. Arambwira ngo cya kabiri ngo bari abantu barakomeretse ngo babwire imigisha yo mu isi. Reka mbabwire, umugisha wo mu isi wose utera diabete, utera gute, utera stroke, utera umutima, utera umutwe. Ariko umugisha wo muri Kristo Yesu uratungisha, kandi Imana ntibuvangamo umubabaro. Manura imbaraga zaba kwishaka, uri ibyizigiro byaba bizeye. Ni wewe buturo bw'imitima yacu, ni wewe bashimwe yaba kuvuga. Yeye tugufite mami turakomeye, iyo tugendana nawe turabanesha. Haleluya! Imana niyo
byiringiro byacu. Naho uyu mubiri wapfa, ariko dutegereje twizeye ko tuzabona Imana. Ayaya, urakoze ba Imana iguheze umugisha. Umva babwire bene data, nimureke gusamazwa n'isi. Mureke gusamazwa n'ibi n'utunyunyuzwa utuntu uduhenda ba imodoka ni impamba, inzu ni impamba, ariko mu ijuru ni eternellement. Tuzabaho iteka ryose, tuzabaho ibihe bidashira, tuzabaho iteka ryose. Imana iguhumugisha, tuzabaho iteka ryose. Imana iguhumugisha n'amafaranga, tuzabaho iteka ryose. Nimureke gushaka ibiri mu isi, ahubwo mushaka ibiri mu ijuru. Bibiliya yatubwiye ngo mureke tubabuze Imana y'ukuri kugira ngo bakurikire imana zacu. Umve mbabwire bene data, muri Afrika du Sud hariho umugabo uri mu guhamagara aba bishop, ababwira ngo ndashaka kubabera pere spirituel, ndabaheza imbaraga, kandi izo mbaraga mbaheza nizo kubona amafaranga. Muzobona amahera, mugomba kubona amahera. Ubukene muhaye mubona nuko mutazi aho amafaranga ari, ariko amafaranga tuzayasiga. Ico tuzajana nico twabaye cyo mu bwame bw'Imana. Ni nako Bibiliya ivuga ngo nitwagera mu ijuru, bamwe ngo bazavuga ngo Mana twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, abandi bavuga ngo Mana twarasengeye abantu barakira. Ngo azababwira ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi, ngo sinigeze ndabamenya. Dufite intambara tutazi. Nimusengere abana banyu, musengere abagabo banyu, musengere itorero ry'Imana, musengere abakozi b'Imana, mubashigikire, mubane nabo kugira ngo batavangirwa. Yego, reka mbabwire, Imana izababaza abashumba banyu, abashumba banyu Imana izababaza abakristo banyu. Niko bimeze. Kubera ibihe turimo byabavugishwa n'ibinyoma. Bibiliya iravuga, Daniyeli yaranditse aravuga ngo nimubona ikizira kimaze guhagarara hera hahera, ngo muzamenye ko data ari kwirembo. Yewe cyarahagaze hera hahera ikizira. Reka mbabwire, biteye ubwoba n'isoni umubishopu uri nkanje wasengewe ku bupasiteri, agasengerwa ku burevera, agasengerwa ku bibishopu, ahagarara imbere y'ishengero ry'Imana akavuga ngo umuntu ni Imana. Turi mu gihe cy'ubuntu, ntawe uzarimbuka. Twese twahawe ubuntu, twarababariwe. Nyuma yo kubabarirwa hari ikindi cyaha gihari se? Twarababariwe. Nusambana ico cyaha warakibabariwe, ni wiba ico cyaha warakibabariwe, nuwesha ico cyaha warakibabariwe. Reka mbabaza, niba uno munsi Imana itararembura isi ya none, ariko ikaba yararimbuje umuriro isodoma n'igomora kubera ko umugabo yasambanye n'undi mugabo, umugore yasambanye n'undi mugore, twebwe izoba yarabarenganije. Ico kintu kirumvikana? Izoba yarabarenganyije, ariko umujinya w'Imana uracyari gukorana. Imana kirakoranya umujinya wayo. Kubera iki? Kubera kuko Yesu Kristo ahagaze imbere y'Imana avuga ngo Mana bababarire, erega nuriya naramupfiriye. Iracyari kwitwingingira muri Yesu Kristo kugira ngo urebe kuko twokizwa.
reka ndangirize kuri uyu muntu nitumara dusenge. Numvaga n'ubandanya ariko ejo nzababwira uburyo ki hari amasinye agaragara ku bantu kandi tukabikora bimwe tutabizi ariko abandi bazi icyo bahaye bakora. Mureke mbabwire, umugore umwe i Lubumbashi turi kuri kaminuza twarasenganaga ngo arangize uwo mugore, umugabo we yari umupastori, niwe watangirije iryo shengero, ngo buce arapfa. Uwo mumama zambabaza, umupapa apfa asize abana batandatu, dore ko abapasiteri twibyarira nk'ipondezi iri kwita amagi gusa, turibyarira hasigaye kurera no kw'Imana nta kundi. Ari umukozi w'Imana yigeze kuva mu Rwanda asanga madame aratwita inda ya gatandatu. Wowe urasara, ngo madame kandi ni umupasiteri nani amutumiye mu ivugabutumwa, ngo madame aratwita ya gatandatu. Aracyatwita n'iya 9 n'iya 10 n'iya 11 n'iya, ngo mbega ubuswa we. Aravyara undi mwaka ngo agaruka asanga aratwite. Mwebwe murarwaye. Aragenda undi mwaka ngo agaruka asanga aratwite. Uwo mupasiteri yari afite abana batandatu, apfa ntaza asize, apfa yaguze ikibanza cy'ishengero mu gihe we ataragura inzu yiwe yo kubamo. Erega hari igihe dukunda ishengero bashawe tukayirutisha famiye zacu. Nukuri kw'Imana tugica ahantu tukiri hano, naragendaga nagera ahantu mbega ikibanza cyiza cy'ishengero we, twagera hano mbega ikibanza cyiza cy'ishengero we. Madame araruharambaza ati nje ndashaka ko dusenga mugabo tuvugane. None kubona ibibanza by'ishengero uzobona ikibanza cy'inzu ryari? Kandi nivyo c'est vrai. Nanje ndiyumvira ndabwira erega twenje tuzobura aho tuba mu gihe Imana twayubakiye, titwobura aho tuba. Uyu ni umukozi w'Imana twarakoranye ishengero n'abasigiye, ninje wari wararyubatse. Nari narafasha amabati yose ya vivante baye basambura hano ndayagura, nta wundi wamfashije kuyagura. Kandi ayo mafaranga yaraciye ikibanza abe no kubuterere. None kubuterere mfite yagataka simba mfite wanje, ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yanyubaka inzu cadastre ya bien. Nahoraga mubwira ngo nubwo nopfa, nje nubwo nopfa abana banje bazasigara barya imbuto ivyama by'ivyo nakoze. Nukuri kw'Imana abana banje ntibazasabiriza keretse uzava mu gakiza. Kurumfasha nimuva mu gakiza muzasabiriza, ariko mukoreye Imana ya papa muzagera ahantu muvuge ngo Mana ya papa Willy. Nukuri kw'Imana iri mu ijuru, Mana ya papa Willy muzayivuga kandi muzayibona. Ndakorera Imana kugira ngo ejo abana banje n'umugore wanjye bazavuge ngo Mana ya Willy twabonye, muzayibona. Sinkorera Imana niziganya, nkorera Imana nshaka ngo n'imirimo yanje izasigara ivuga. Hari umugabo w'umunyabwenge yaravuze ngo iyo dukorera Imana tukiriho, twamara gupfa imirimo yacu igapfa, ngo tuba twarakoreraga Imana. Ariko aravuga ngo iyo dukoreshwa n'Imana tukiriho, twamara gupfa imirimo yacu igasigara ikora, ngo tuba twarakoreshwaga n'Imana. Iryo jambo ni ry'ubwenge. Ndisubiremo, mwaryumvise? Iyo dukorera Imana tukiriho, muranyumva? Iyo nkorera Imana nkiriho, namara gupfa imirimo yanje nayo igapfa, imba narakoreraga Imana. Ariko iyo nkoreshwa n'Imana nkiriho, namara gupfa imirimo yanje igasigara ikora, imba narakoreshwaga n'Imana. Turumvikanye bavandimwe? Birashaka kuvuga iki? Uyu munsi ni wewe waguze inkingi,
reka mvuge iyi bafure ni wewe waguze iyi bafure upfuye uyu munsi iyi bafure yose igarikora sibyo gayeme uba warakoreshwaga n'Imana ni ukuvuga ngo igihe cyose mvuze ubutumwa bwiza iyi mikrofone nkayifata wewe utakiriho hanyuma hagakizwa umuntu umwe hari uryamye ku mpanda hari uwo muntu pare yawe irazi kagusanga hari ya ku mpanda ikavuga ngo erega wasize ukoze none uriya muntu yakijijwe reka tubane reka tubane nitugera mu ijuru hari abantu bazipfa nyuma yawe uzubaza uti nakubwiye ubutumwa ryari nje sinigeze ndakumenya ariko imirimo wasize ukora wakoze yasigaye ikora oya imirimo umve babwira sindi mwivuga butumwa umuntu warishe itike nkaza niba hano ku cyumweru ntiyakijije abantu hafi 20 bari abantu uriya muntu nje nawe twaragabuye afite pare yiwe nanje mfite pare yanje umuntu wanguriye amazi yo kunywa uriya muntu wayanguriye nimba yaragaruye energy yanje nubwo yoba yaragiye mu ijuru hariho umurimo yakoze azotangarira mu ijuru uriya mupastori reka nsoze uriya mupastori amaze gupfa apfa basize mu bukode apfa basize mu madeni y'inzu inzira duga bukeye aza kubibwira umupasiteri bakorana aramubwira ngo pastor nagize ikibazo inzu y'abandi bagira bayinyirukanemo nagize ikibazo none ufasha pasiteri aramubwira ngo niyi ntebe wicaraho y'ubupastori bazogusubiza inyuma ibyawe n'umugabo byararangiye ibi ni ivyanje batangira kumwimira bakamwicaza hariya umumama aribaza abana biwe baricara baravuga ngo dukora ikintu kimwe mureke dusenga Imana ya data ikoreye erega hari igihe abakozi b'Imana baja mu ideni biri ngombwa ko baja mu ideni ntabo tuba dusoma mu gitabo c'abami bavuga umuhanuzi wapfuye asize ideni ugira ngo yapfuye mu byaha se yapfuye afite ideni n'ubuzima busanzwe yapfuye hanura kandi ari umukozi w'Imana Imana iramwica yari ibizi Imana irabishoboye hanyuma uriya mumama amaze kuvugana n'abana be aravuga ngo mureke mbabwire dukunde Imana dukunde n'ishengero ryacu dukunde n'umushumba wacu mu gitondo mama akazinduka kubura akavuga ngo Mana nubwo umugabo wanje ataje guhagarara hano ariko hari ico yasiza bibye yarakoze Mana ni wewe Mana nkorera simpaye nkorera umuntu pastor akaza akamubwira ati wewe waje gukubura ninde yagushize mu protocol cyangwa made yakoni wewe icara hari akagenda akahicara mu gitondo kare saa 10 akibadura akabwira abana ati nimuzuke dusenge musigara musenga muje ku ishuri nanje ndagiye gusenga Imana ya papa wanyu akaza mu rusengero yamara gushika muri nibature bagasanga yapfukamye ariko arabwira Imana ngo Mana umugabo wanje yaragukoreye umugabo wanje yari umukozi wawe umugabo wanje twaraburaye ariko agura ikibanza c'ishengero Mana we tungirire neza Mana we bukeye umunsi umwe haza umuzungu yari yaje ari mu missionnaire asanga ishengero barubatse ariko babuze imbaho zo gusakara n'amabati aje kubaheza amafaranga igihe asenze ari kuri hoteli Imana iramubwira ngo hariya hari umumama wababaye hari umumama warenganye hari umumama ndiko ndumva ijwi rye ryarangoye amarira ye yuzuye ibasi nyemerera umuheza amafaranga aramubwira ati Mana ko ntamuzi kandi amafaranga nazanye nayigisenge nayamabati none ndabigenza gutati wewe uyamuhe ibisigaye n'ivyanje none ndamumenya guta ati uzinduke mu rusengero uramusanga afukamye Mana we gukorera Imana ndaruhombo rurimo bikora ubikunze
maze wirabire bikora ubikunze maze wirabire. Mama yabikoraga bikunze, yabikoraga bikunze. Umwana wiwe yari yafashe diplome, yatangiye kaminuza ku ideni. Umunsi umwe avuye gusenga, barumuna b'umugabo we baramubwira ngo ibintu ni bibiri, bitu ni bide, twemerere tuzarane nawe umbere umugore ngutunge n'abana bawe. Iyo mana y'umugabo wawe si imana y'ukuri, jewe ndakuvyarira ngucure, uri umugore wacu twagutanzeho imari. Aravuga ngo yo mwarihenze, imana ni umurengezi w'abapfakazi, imana izandengera, imana ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, ni umurengezi w'abapfakazi, azandengera. Baramuta, inzara irabarya, ibibazo biraba. Umunsi umwe umukristo umwe aramureba, aramubwira ati reka nguheze ku mutahe. Amuheze umutahe, awugura imihwi nka 15, agura ubunyobwa ivyema biriya bateka mu munyu ariko biri mu bishishwa vyavyo, agatereka imbere y'inzu akahirirwa. Nimugoroba bakamuheza amafaranga, akagura akarobo k'agafu n'uturobo tw'imboga bakarya. Umunsi umwe uwo muzungu araza, uzinduke mu shengero muri nibature. Umuzungu araza ngo ashike, asanga umumama arapfukamye. Mana we, hezagira ishengero ryawe mana we, imana y'umugabo wanje nabonye ndawagukoreye wikoreye amaboko. Mana we, orosha umutima uriya mugabo ducumbikiye, amezi abaye 6 tutamwishura, ariko muheza umutima mwiza gusa. Mana we, iyerekane mana kuri baramubanje bamenye ko ari imana y'ukuri. Iyerekane mana we, sinagukojeje isoni, sinigeze nsambana, sinigeze mvanga abana, sinigeze nguharika. Ni wewe mugabo wanje, ni wewe mana we, ni wewe mugabo. Akagenda yashika ngo muri shambure yiwe, akambura imyenda, akavuga ngo mana ubu ndi mubi koko, ndi mubi, ubona ndi mubi, ubona ntaberewe. None imyenda iranse, akamesura igitenge, akacanika nijoro, mu gitondo akacambara. Uzaba ukomeye, imana imucisha hakomeye. Ndimuzumvise, umuntu uzaba ukomeye, imana izimucisha hakomeye. Ntiwabyumvise, umuntu uzaba ukomeye, imana imucisha hakomeye. Warangize umuzungu arazinduka kare, asanga umumama aramureba ngo aje kuyamuha. Aravuga, umutima uramubwira ngo nuyamuha. Baravuga ko wayamuhaye kugira muryamane, yareke subirayo umwitegereze neza. Aramwitegereje, nimugoroba agiye kuvuga ubutumwa, aravuga ngo nazanye amahera y'igisenge, ariko imana yambwiye ngo nyaheze umuntu hano. None uwo muntu pastor ati ni jewe. Madame we ati mana yanje urakoze kuduhezagira inzu kweri natwe. Undi ati mana yanje urakoze kuduhezagira. Aragenda inyuma kwa wa mama, aramubwira ati ngwino. Aramuzana hano, umumama acugumira, arazana hano ngo amare gushika. Aramubwira ngo amafaranga y'igisenge n'amabati nari nazanye, imana yambwiye ngo nyaheze uyu mumama. Yararenganye, kumurenganira. Reka mbabwire ingene tuvangirwaga rimwe na rimwe. Wa mumama ntayabonye, yarirutse no muhira, abwira abana ati mwamenye amakuru y'amana yaso yaje. Bati ati mana yaso yaje, iso yaje namubonye ku rusengero, ntimwamenye amakuru. Nabonye papa wanyu namubonye, y'amana yaso. Arayazana amafaranga, dolare baraharura. Ati none tugire gute? Umukobwa wiwe mukuru ati njewe imana uko mbonye dukuremo amafaranga y'icya10 tuyatangira imana, icya kabiri twishura inzu y'abandi, icya gatatu wibuke mama runaka nawe, nyuma yaho tubone kuyakoresha. Sawa, akuyamwe amafaranga, atanze icya10, akuyamwe amafaranga, areba undi mugore bagoranwe, arayamuheza, aragenda ahamagara nyirinzu, amuheza amafaranga, aramwishura, arasubira amuheza amafaranga y'umwaka.
nijoro aryamye aravuga ati ngiye Dubai. Aragenda Dubai, abakongomani bazi kudandaza murabizi na Dubai, ngo amare gushika ararangura ibintu bikomeye, araza aragurisha. Ituru ya kabiri agiye kugenda, Imana iramubwira ngo nkeneye amafaranga yanje, gira vuba zana. Ati ngwiki sa uvuze ngwiki? Ati yantiza amafaranga yanje. Muramu wawe yarakubonye, abagusuzuguye barakubonye, none nzanira amahera, gira vuba. Aravuga ati koma shitani. Imana iramubwira ati nubwo nkomesha sindi shitani, ndi Imana, urayazana. Umugisha wawe uri muri Alex wawe. Umwana wiwe yitwaga Alex w'umuhungu, akaba mu mwaka wa nyuma wa kaminuza Irumbashi. None ndabigenza gute? Ato yazana yose. Ahamagaye abana arabibabwiye ati ndumiwe, nabuze icyo mfata nico ndeka, none ngire gute? Abana baramubwira ngo mama, Imana ya data itakujana tugasigara turi imfuvyi. Ko yakubwiye ngo Alex niwe mugabo uzokorera Imana, kandi ni uzomara ubukene bwawe bwose, yatange. Bayubakisha urusengero, bagire basakare itorero ry'Imana. Aravuga ati mudiriya shengero yiryo nyene atoya. Nijoro aryamye, Imana iramubwira ngo ibintu ni bibiri, ibintu ni bide, swate ufe cyange uzana amahera. Yaya umve mbabwire, reka mbabwire abanyumva bavuge ngo haleluya. Umve mbabwire bene data, ituro rikora ku mutima w'Imana nirije utanga, wicara ku ntebe ukavuga ngo navangiwe cyange navangiwe. Naho riri yuzu utanga uri kuratwenga, si ituro. Ituro rikora ku mutima w'Imana niri kunyeganyeza wewe ubwawe, ukavuga uti nubwo naritanze ariko navangiwe, ukumva n'amajwi, ukumva amajwi akubwira ati nawe warasaze, uratanga ibintu byose byo mu rusengero. Iryo ni ryo turo rikora. Ibaze Abrahamu agiye gutanga ituro Isaka, umwana umwe, ugira ngo umutima wari uri hamwe? Umutima wari utuje? Naho mwebwe uraza kuritanga uwaye twenga. Ituro baritanga barira, ababiba barira bazimbura banezerewe. Nihuse uwo mumama arayazana amafaranga arira, ibishera ari byose ari muraya. Ati nimugura amabati, barayaguza amabati yose, mugura imisumari barayiguze, mugura imbaho baraziguze, barasakaye, mugura isima barayiguze, bararangije, mugura imiryango barayiguze, barahejeje. Amafaranga arashira. Ngo amare gushira, baramube baraza babwira abana be ati ntubona nyoko yaravangiwe, yarasaze. Ni umugore wa pastori, yirirwa muri abo ba pastori biwe, none dore ibyakoze. Umumama arasubira atangira gucuruza ubunyobwa neza. Umuntu wari usigaye yurira indege asubira ku bunyobwa, aravuga ati ndasaze. Ariko abwira Satani yamubwira, amajwi ya Satani yamubwira, akavuga ngo Alex wanje aracariho, azombera umugisha kandi abantu bazobibona. Bukeye umuhungu wiwe aza gukora ikizamini, bucya ari budefande igitabo yanditse muri Kamine, yari societe yacukura amabuye y'inzahabu y'agaciro. Aragenda ngo mare gushika arakora, abo wa mbere abona akazi, bamubwira ko bazuza muhemba $300. Araza nijoro abwira nyina ati ya mana yawe mama yatangiye kubikora, nabonye akazi. Nyina arasamura amaboko arashima Imana, akiyazinduka muri nibature akagenda. Naho Imana yarashavuye ko asigaye genda Dubai, yarasigaye genda Dubai, yagaruka ati narushe sindi busenge, ntaco nzosenga kuwa Mungu. Kameme na jewe kameme. Imana iramubura. Imana wo kukubura yo guhombya, Imana wo kukubura yaguhombya. Ubwira mugenzi wawe ngo Imana wo kukubura ya nimuze mutarahomba, nimuviye mutarahomba. Wa mama
ashimye Imana. Habaye umuhungu akabanza akaja ku kazi, ku mugoroba akaja ku ishuri. Hasigaje iminsi 3 ngo ahembwe. Iminsi ngahe? Ngo ahembwe. Imodoka y'ibisi kazijya zawo na trako ya kera ziva nkaha na hariya muri kabine ikora accident. Abakozi bose barapfa. Uwapfuye wa mbere no muhungu wiwe arapfa. Vuga ngo arapfa. Imana iyi Imana twizeye ni ikinya, ni Imana nyine. Bibiliya sikwivuga ngo nta wayibaza ngo urakora iki mu ngabo zo mu ijuru. Nta wayikoma mu nkokora, nta wayibaza ngo urakora iki, ni Imana. Baraje babaramubiwe birukanga bati yaratubwiye ngo Alex ni uza mubera umugisha, arapfuye. Sasa utafanya nini? Anakufa, inaisha. Ngo aravuka. Yari yicaye ku bunyobwa bwiwe abona abantu birukanka barira bati yo Alex arako bazi kurira. Mwebwe ntabyo muzi. Bakodesha n'abarira maze bararize bati be Alex wangu mama arabareba aravuga ngo Imana ndacayifite ikizere. Imana ndacayifite ikizere. Sindata sije turiko turavuga ku bihe by'imperuka. Hari imyuka iturwanya nubwo duhagaze mu buhanuzi bw'ukuri, ariko ubuhanuzi bw'ukuri byanga byakunda buzashika. Tegereza iki Imana yavuze kizasohora. Imana irabanza ikabireka bigapfa, ibyo twubatseho bigapfa. Hanyuma umumama aja muri dushe bataho ageze trauma, aragiye muri dushe, araje abantu bamureba, abantu baraje bakurikiriyeho. Garangize ati muje kunyereka iyo modoka. Baragenda kuri hôpital général y'Lubumbashi ngo bashike basanga bashize muri morgue imirambi imwe iri hanze n'uwiwe umwana we ari hanze. Pasteur yari yaje kumureba. Urashaka kuba inshuti ya pasteur, uzakunda ishengero ryawe, uzaba inshuti ya pasteur n'ukuri. Ushaka kuzoza ubona pasteur buri munsi, upfuye kuba inshuti y'ishengero ry'Imana, nawe ubaye inshuti. Araje aturiye mu mama basha yarapfuye ntakundi. Mama wihangane. Aramuga ate nihangane je sinafushije. Pasteur ati mbega basha uyu wewe ndamushoboza ikigaruka. Ati pasteur senga Imana nti sinakubwiye ko yambwiye ko umugisha uri muri Alex. Atego none sinaguza amabati, yego. Sinaguza imbawa, yego. Sinaguza imisumari, yego. Sinishyuye abafundi, yego. Sinaguza isima, yego. Sinaguza amadirisha n'imiryango, yego. Sinaguza amabafu y'ishengero, yego. Hari undi twafatikanyije ati ntawe. None iyo Mana ntikiri Imana se? Senga. Pasteur atego Mana wibuke Mana uyu mumama nukuri kwa Mungu urabizi Imana yanje agasenga ijisho rimwe irinda reba wa mugore ko atasaze atareko Mana. Umugore akamubwira ati rega senga windaba. Bati yagize trauma. Ngamara ati tugende kuri morgue turajana nawe. Barajana na pasteur. Pasteur nguwo imbere umwanya akizubaza kugira ngo arebe uriya mugore aterega akwa afite courage. Erega yari afite courage no kubitaro. Ngo amare gushika ati muhanurira azuke. Alex zuka. Vyuka uri umukozi w'Imana uraca ufite byinshi udukorera. Wo dusiga avance inzira heze kandi ni wewe wari wabonye akazi Imana yari yatubwiye. None bigenze gute? Pastor kudasenga. Pastor atego dusenge. Dusenge. Mana Alex vyuka. Ariko umugore Mana wa muturije umutima ko vyarangiye. Accident yabaye saa moya n'igice ubu ni saa 5. None bigenda gutega yemwe. Mana fasha uyu mugore yahahamutse. Atoya sengera Alex. Abona biranse. Aramubwira ati ngwino tugende mu rusengero.
ngwino mwari ni wewe ukira umujene tugende mu rusengero baragenda mu rusengero umva mbabwira Bibiri iravuga ngo nduburira amaso yanje ku misozi mbega gutabarwa kwanje kwava hehe ngo nimubimbwire yumva ijwi rimubwira ngo gutabarwa kwanje kuva ko witeka waremye ijuru ubu n'ubuturo bw'Imana bwa mbere ubuturo bwa mbere bw'Imana ni mu mitima yacu bwa kabiri ni mu rusengero asa abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi baragenda pasiteri avuga atariko amusengera mu mutima atariko mana uyu mugore nimbona ndamukise nukuri kwa Mungu zo gushima mana nimbona uyu mugore ndamukise uyu munsi bigakunda umugore ati pasiteri urashafite kwizera ego ndacayifite kweri ariko ku mutima akavuga ati nukuri kwa unkize uyu mugore mana we ese na biragenda gute uyu mugore koko ndamukira gute baraje no mu rusengero ati kingura ishengero arakinguye ngarangiza habwikuzo mana ya haleluya wewe nduje uhemuka kandi ndukoze isoni habwikuzo mana abwira pastor ati fukama erega niko bimeze pastor arafukama nawe arafukama ati jewe nguma mpagaze kubera ndo umudiyakoni ubwira Imana ngo aya mabati nije wayaguze ubwira Imana ngo imisumari nije wayiguze ubwira Imana ngo imbaho nije waziguze abafundi nije wabishuye iyi sima nije wayiguze izi bafure nije waziguze nta wamfashije none warambwiye ngo Alex ntazapfa warambwiye ngo Alex niwe mwana wanje none amajwi ya shitani karambesha ngo yapfuye ni muzima senga arasenga pasiteri zamura amaboko pasiteri yazamure pasiteri arayazamura pasiteri aravuga ngo mana we aya mabati n'aya mama Alex izi mbaho mana we n'iza mama Alex iyi simu nawe aravuga ngo mana ego ivyo pasiteri avuga n'ukuri ntabeshe ivyo pasiteri avuga n'ukuri mana we ivyo pasiteri avuga n'ivyo n'ukuri mana urakoze amen pasiteri ngwino tugende rero cyo kumuzutsa baragenda nibyabaye aragenda ngo amara gushika no kuri za ntumbi basanga bamwe batangiye koza izabo zimwe z'abayisilamu murabizi ko zitarara barara bazifuvye bamwe batangiye kuja gufuba basange yuwiwe iracaraho noneho abantu bavuga ati none pasiteri na nyoko barasaze twarabibabwiye ko nyoko ari umuhabara wa pastori none dore abahanuzi b'ibinyoma barahaba n'abahanuzi bari barabahanuriye kuriya mu mama ari mu ka pasitori erega yafushije umugabo ariko afite uwundi araza pastori ngo amare gushika aramubwira ngo pastor ufite kwizera ko Alex azuka atego urabifite yego mubwire rero avyuke pastor aravuga ngo Alex ati Alex mama wawe yazuze ngo uvyuke babona aravyutse Alex ngo avyuke aravuga ngo Alex Imana yarambwiye ngo singasambane singibe sinkagumana ari amahera nzakurinde uzambera umugisha none satani yakwizuka mwana wa umwana aravyuka ngo avyuke abaza mama we aravuga ngo mama ngo nabaye iki aravuga ngo wari wapfuye mwana wanje atoya sinapfuye n'ubuzima ngo aje kuhaguruka arananirwa yari yakomeretse bene aha mu mutwe ahantu hose abantu bavuza induru ati natwe tuzurira iwanyu wacu tuzurira iwacu nanje nzuyigirire ngo amare mama wiwe arababwira ngo mwakoreye Imana niki mwakoreye Imana wewe nduje uhemuka kandi ndukoze isoni
imbere y'Imana. Imana ntizareka kutugirira neza. Nubwo abahanuzi b'Imana bahari, nubwo Satani ariko adutukisha, ariko haracyaba abakozi b'Imana, haracyari abakozi b'Imana, haracyari abakozi b'Imana, haracyari abakozi b'Imana. Oh, hallelujah, Yesu. Mana we. Umve mbabwire bene data. Imana iracyafite abo yisigarije. Baracyahari, baracyayikorera. Nubwo ibihe byahinduka bo ntibazahinduka. Nubwo intambara zabaho baracyahagaze. Nubwo bahorogwa ariko baracyahagaze. Gukorera Imana nta ruhombo. Ntawayikoreye wikoreye amaboko. Ntawakoreye Imana bakozwe n'isoni. Loyile Grace. Umumama baramubiwe baje biruka bose baravuga ngo Imana yawe niyo Mana. Turayibonye natwe turayizeye. Imana yawe niyo Mana. Umugabo w'umuzungu wari uyoboyeje kamine aravuga ngo guhera umunsi wa none ukuye njewe uwa kabiri ni Alexi. Bene data nimureke dukorera Imana tuvuye inyuma. Hari imyuka mibiri kuyoboza itorero ry'Imana. Hariho abantu baje batwihishamwo n'amasega ryana n'amabingira bambaye uruhu rw'intama ariko n'amabingira. Bibiliya yavuze ngo mumenye yuko benshi bazaza biyita njewe, bazaza biyita Kristo, ariko ngo abazaba bahagaze bazabimenya. Nimuhaguruke dusenga Imana. Oh Yesu, ndanezerewe Mana we, ndanezerewe Mana we. Wewe nduji uhemuka kandi ntukoze isoni, habikuzo Mana ya gukurabikiriye. Wewe nduji uhemuka kandi ntukoze isoni, habikuzo Mana ya birashoboka ko uri hano utarakira Yesu kwabo mwami n'umukiza wawe. Ngwino uheze Yesu ubugingo bwawe. Birashoboka ko wahemukiwe n'abantu. Birashoboka ko wahemukiwe n'abitwa abavugishwa n'Imana. Birashoboka ko waba wari warabivuyemo ubu nyine ukumva wari waracitse intege, wararambiwe iby'Imana. Zamura ukuboko kwawe k'iburyo dufatikanye dusenge. Urakoze mwene data, urakoze mwene data, urakoze mwene data, urakoze mwene data, urakoze mwene data. Mana we, ibikomere n'ibyishimo bantu. Subira mu isengesho gabanya, subira mu isengesho. Vuga ngo Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe. Uyu mugoroba wa none fasha ingingo yo kugukorera. Mwami Yesu, Satani yarangwanyije
ariko Imana irankanguye, Imana impaye ubushobozi, nari narabivuye, uyu munsi wa none mbisubiyemo, fasha ingamba zo kugukorera. Satani uratsinzwe mu izina rya Yesu. Ndagutangarije nta bushobozi umfise ko mu izina rya Yesu. Mwami Yesu ndakwihaye wese, mbaye uwawe, nshoboza, ngirira neza mu izina rya Yesu. Mana yacu turagushimiye. Reka twese duhaguruka se. Oh haleluya, 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 haleluya. Reka dufatikanye dusenga Imana. Dusenga Imana, tubwira Imana itwambika imbaraga muri iki gihe cyane mugoroba. Turabakozi bane mugoroba. Turabakozi bane mugoroba. Ariko dufite Imana idahemuka. Dufite Imana itabesha. Abiringiye abantu barabahemukiye. Abo twahanze amaso baraduhemukiye. Ariko dufite Imana. Dufite Imana. Uko biri kose dufite Imana. Ra